jednoj dvorani Hale Pionir vikenda, prošlog vikenda, ili u zavisnosti od toga kada gledate ovu emisiju, da kažemo koji su bili tačni datumi, dakle 9. i 10. aprila održan je 10. po redu memorialni turnir Miodrag Šišić Šile u znak sećanja na legendarnog hokejaša Crvene zvezde. Ove godine došli su klubovi, i to 14 klubova sa 30 ekipa, jer su mnogi klubovi imali po 2 ekipe, konkretno domaćin Crvena zvezda 4, dakle na ovaj turnir uzrasta dečaka do 10, to je do 8 godina. Bila su prisutna 15 zemalja, dakle domaćina Srbije, to jest komšijskih zemalja, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, kao i sada više ne komšije, ali ipak prijateljske zemlje Slovenije. Da vidimo detalje sa svečanog otvaranja, ispred Gradske skupštine bio je predsednik iste Aleksandar Antić. Ali i prisutnima se prvo obratio predsednik hokejaškog kluba Crvena zvezda Goran Đaković. Ovo se da danas još jedan puta imamo budućnost regionalnog hokeja pred nama. Molim vas, pozdravite. Još jednom hvala svim klubovima, svim roditeljima na velikom trudu i naporu koji su uložili da ovaj turnir postoji. Iskoristio bih priliku da dam reč i čast da otvori ovaj turnir gospodinu Aleksandru Antiću, predsedniku Skupštine grada Beograda. Dragi prijatelji, pre svega zahvaljujem organizatoru hokejaškog klubu Crvena zvezda na sjajnoj organizaciji ovog turnira i naravno zahvaljujem se na tome što su me pozvali da danas budem deo ovog jednog sjajnog događaja. Ovaj događaj je važan za Beograd, jer kad u Beogradu igraju hokej 14 ekipa, odnosno 14 timova, 30 ekipa i 420 mališana, to je velika stvar za Beograd. To je velika stvar i za region, ali pre svega to je veliki dan za ove naše klince, za ove sjajne mališane. Ovo je veliki dan za njihove roditelje, kojima posebno čestitam, jer znam da država, grad nisu nikada pa ni danas dovoljno ulagali u hokej i ovaj sport i ovu decu ste izneli upravo vi roditelji, ja vam na tome posebno čestitam. Nadam se da će posle ove samo kritike doći i do određene pomoći i da će i grad i Republika u većoj meri podržati ovaj sport. Od mene se sad očekuje da formalno proglasim ovaj 10. memorialni turnir otvorenim, što ću ja učiniti, ali mislim da su to mnogo bolje uradili upravo ovi klinci kada su izašli na ovaj teren i ja im želim da među njima budu sjajni sportisti
Aleksandar Antić je apsolutno u pravu, nije sporno da postoji sporadična pojedinačna pomoć, recimo u sportu kao što je hokej na ledu od pojedinaca ili od nekih organizacija, ali da nema roditelja, verovatno ova deca se danas ne bi bavila hokejem na ledu. S obzirom da je Crvena zvezda bila domaćin ovog turnira, vi ste već imali priliku u jednoj od prethodnih emisija da se upoznate sa onim klincima Crvene zvezde koji igraju u uzrastu do 12 godina. Većina njih pripada u stvari u ovom uzrastu do 10 godina. Imali ste priliku da vidite detalje sa gostovanja Crvene zvezde u Segedinu, a sad ćemo da vidimo i neke detalje sa utakmice koju su igrali zvezdini klinci do 8 godina. Kasnije ćete u stvari kroz detalje sa ove utakmice između Crvene zvezde i Spartaka i Subotice imati priliku da čujete kako se zovu, na kom mestu u timu igraju i ko su im omiljeni hokejaši. Kako se zoveš? Pavle Prezime? Vujović, Na kom mestu u timu igraš? u Zvezdi, A na kom mestu u timu, jesi golman ili si igrač? igrač Za koga navijaš? za Pittsburgh, A ko ti je omiljeni hokejaš? Sidney Crosby, Odlično, ti ime i prezime? Neil Beaton, Dobro, kako si rekao? Beaton, Dobro. A na kom mestu u timu ti igraš? golman, Ti si golman, je li tako? da, Dobro, teško biti golman, a? ne, Za koga navijaš u NHL-u? Vancouver, I ti, a ko ti je omiljeni... A ko ti je omiljeni hokejaš? golman Luongo, Odlično. Ime, prezime? Mateja Đerić, Igraš na kom mestu? u napadu, U napadu, tako? Da. Dao neki gol? pa ne, Ko ti je omiljeni klub i ko je omiljeni igrač? omiljeni igrač mi je John Hopkins, klub, kako se zove, Zvezda. Ti, ime, prezime? Mičeta. Aleksandar? Mičeta. Dobro, ti si golman ili igrač? Igrač. A presi neki gol? Ne. Na kom mestu u timu igraš? Beka. Omiljeni klub i omiljeni igrač? Ne znam. Na kom mestu, čekaj, znači ime, prezime, na kom mestu u timu igraš i ko ti je omiljeni klub i omiljeni igrač? Mataj Milošević. Mesto u timu? Mest napada. Dao neki Bek. Bek. neki gol? Da. Odlično. Omiljeni klub i omiljeni igrač? Pittsburgh. A Sidney Crosby igrač. Odlično. Ime i prezime, na kom mestu u timu igraš ovde? Rakić. Na kom mestu u timu igraš? Napadač. Dao neki gol? Da. I klub za koji navijaš? Omiljeni igrač Dacik. Klub Red Wings. Ime i prezime i na kom mestu igraš ovde u timu? Ime i prezime, ja se zovem Petar Mić. Prezime mi je Mić. Na kom mestu u timu igraš? Timu igram. Šta si, bek, napadač, golman? Napadač. Ponekad igram beka i napadača. Omiljeni klub i omiljeni igrač? Meni je omiljeni klub Zvezda. Omiljeni igrač?
A omiljeni igrač mi je Messi. Vuk Šaljić. Na kom mestu u timu igraš? Beka. Si dao neki gol? Nisam uspeo. Dobro, omiljeni klub i igrač? Zvezda i Crosby. Odlično. Ime i prezime, na kom mestu ovde igraš u klubu? Matija Dinić, napadač. Jesmo. Dva. Omiljeni klub i igrač? Pittsburgh Penguins i Crosby. Bravo. Ime i prezime? Vuk Nikolić. Na kom mestu u timu igraš? Bek. Si dao neki gol? Ne. Omiljeni klub i igrač? Crvena zvezda. Igrač? Ovečkin. Odlično. Ime i prezime? Vuković Dušan. Na kom mestu u timu igraš ovde? U napadu. Napadač, si dao neki gol? Ne. Omiljeni klub i igrač? Crvena zvezda. Krcković. Malo te vidimo. Krcković. Si rekao jeste, odlično. Slabo te čujem nešto, dobro, čuje se ova mašina. Kako se ti zoveš? Kosta Mladenović. Na kom mestu u timu igraš? Centar. Si dao neki gol? Ne. Omiljeni klub? Zvezda. Igrač? Malkin. Vuk Ravljanac. Igraš na kom mestu u timu? Krilo, desno krilo. Si dao neki gol? Da. Je li mnogo strogo ovaj trener? Ne. Nije. Omiljeni klub? Crvena zvezda. Igrač? Sidney Crosby. I ti na kraju kako se zoveš? Relju Ivanović. Bro, na kom mestu igraš ovde? Ja sam kapitan i centar. Koliko si golova dao? 10. Omiljeni klub i igrač? Zvezda i Crosby. Odlično. Relja. A prezivaš? Đorđević. Na kom mestu u timu igraš? Z- Jesi bek ili napadač? Bek. Za koji klub navijaš? Zvezdu. A koji ti je omiljeni klub ovako generalno u svetu? Chicago. A omiljeni igrač? Jovan Grecki. Saša Kravljanac je trener, dakle ovo je uzrast do 8 godina, jel da? Koliko ih ima? Pa sada ih ovde ima 14, inače ih ima mnogo više, podeljeni smo u dve ekipe, postoji još jedna ekipa osmice i tamo ih ima još jedna 15. Kakvi su? Odlično, savršeno, jako su dobri, stvarno poslušni su, vole da treniraju, vole da rade, ništa im nije teško. Škola, treninga, eto, nemam šta da dodam, savršena su deca, ja sam jako ponosan na njih. Oni su do 8 godina, ali mnogo od njih su mnogo mlađi od toga, jel da? Pa do 8 godina, uglavnom su to deca sad koja su prvi razred, oni su mi, da kažem, najstariji i deca 5-6 godina. Uglavnom, znači, deca, ajde da kažemo 6 i 7 godina, da. Kako igraju na ovom turniru, su dobri? Za sad su dobri, pobedili su prvu 9-0, evo ovu sad 4-1, zadovoljan sam za sad. Da, ali ovde nema rezultata, nema plasmana da se deca ne bi opterećivala, jel da? Pa, opterećuju se, znači, a jako im je bitno. Čak imaju pamte neke poraze od ranije, onda ne dozvoljavaju da na svom ledu izgube, tako da je to njima bitno. A koliko još traje sezona? Sezona traje do 17. aprila, nažalost, i to je to, led se skida, onda do tamo avgusta, septembra čekamo led. Kako je to ovde? Tako je to, nažalost, ovde.
bez obzira što se u principu insistira na tome da se ne računaju rezultati zbog toga da deca ne bi imala neko opterećenje, ipak kada se sve sabere i oduzme na ovom memorialnom turniru, Miodrag Šišić Šile, zvezdini klinci do 8 godina su u svojoj uzrasnoj kategoriji zauzeli prvo mesto. Imali ste dakle priliku da čujete zvezdine klince uzrasta do 8 godina. Na konto one priče da se sad pauza do jeseni, u Mađarskoj recimo, to su nam rekli, postoji preko 30 hala sa ledom, u Srbiji postoje 2 u Beogradu, jedno u Novom Sadu, jedno otvoreno klizalište u Subotici i u Mađarskoj je to najnormalnije. Stvarno, mislim, uzimam Mađarsku kao komšiju koji nije ne znam koliko ekonomski iznad Srbije, ali vidite sami šta se dešava, naravno. On je dosta vode računa o tim stvarima, tamo i opština jednostavno napravi halu. Da, ovde je to užasno veliki problem, ne samo za ove stvari, već i za mnogo gluplje i banalnije, ali šta ćete. Takva situacija u kojoj živimo. Imali ste priliku malo prečujete klince, zbog užasno velike galame u dvorani, oni često nisu ni razumeli dobro pitanje, prvo da vam kažem, nisam ja često shvatio šta su odgovorili, ali u svakom slučaju mogli ste da ih upoznate, a sad ćemo da upoznamo ostatak klinaca uzrasta do 10 godina, naime Zvezda ovde igrala sa 2 ekipe, sa Crvenom zvezdom i sa ekipom koja se zvala Red Team, to su takođe klinci uzrasta do 10 godina. Nikola Tinto. Odlično si branio sad, svaka ti čast. Hvala. Znači ti si golman, jel da? Koji ti je omiljen igrač? Omiljen igrač mi je sad A klub? Milan Luković. A klub? Crvena zvezda. Ime i prezime? Bogdan Mrć. Na kom mestu u timu igraš? Crvena zvezda. Na kom mestu u timu igraš? Si bek, napadač, golman, šta si? Napadač. Napadač. Si dao neki gol? Danas ste, malo su ovi bili jači Mađari, a? Pa jes. Omiljeni igrač i klub? Ja. Ako pratiš. Pa ne. Ne pratiš, nema veze. Ime i prezime? Matija Ranković. Mesto u timu? Levi bek. Dobro, omiljeni klub i igrač? Omiljeni klub mi je Washington Capitals i omiljeni igrač mi je Ovečki. Skloniš štab da ti vidimo facu. Ime i prezime? Petar Šarac. Na kom mestu u timu igrač? Napadač. Napadač, a? Omiljeni igrač i klub? Zvezda, omiljenog igrača Debo. Ime i prezime? Aleksa Gozdenović. Mesto u timu? Napadač. Omiljeni klub i igrač? Pittsburgh i Sidney Crosby. Tvoje ime i prezime? Prcević. Mesto u timu? Zvezda. Ne, mesto u timu. Na kom mestu u timu igraš? Bek. Omiljeni tim Zvezda. Shvatili smo omiljeni igrač? Pa ima mnogi igrače, ali omiljeni tim je Crosby. Dobro. Ime i prezime? Lazar Marković. Na kom mestu u timu igraš? Bek. Tvoj omiljeni igrač i klub? Sidney Crosby, Pittsburgh. Ime i prezime? Pavle Pejić.
A mesto u timu? Levo krilo. Levo krilo, a? Tako rekao? Da. Tvoj omiljeni klub igrač? Pittsburgh Pingvini i Crosby. Okej. Tvoje ime i prezime? Miloš Hiblović. Mesto u timu? Mesto u timu. Desni napadač. Si ljut malo? Ne. Si razočaran što ste izgubili? Da. A nema veze, dobili ste isto, je li tako? Da. Omiljeni klub igrač? Pittsburgh Penguins Malki. Ime i prezime? Kristin Savović. Mesto u timu ovdje? Desno krilo. Dobro, tvoj omiljeni klub igrač? Pittsburgh Penguins Sidney Crosby. Momčilo Golubović, Na kom mestu u timu? igram beka. Moj omiljeni klub je Boston Bruins i omiljeni igrač Danny Hitley. Je vas dvojica stistao? Da. Ime i prezime tvoje? Andrija Pejičić, Na kom mestu u timu igraš? levo krilo. Omiljeni igrač i klub? Pittsburgh Penguin i Neki igrač. ne, Ime i prezime? Jakša Lazarević, Na kom mestu u timu igraš? bek. Omiljeni igrač i klub tvoj? Pittsburgh Crosby. Nenad Milinković je trener ovih klinaca. Komentar, aj ovog turnira, krenemo s tim. Pa ovo je jedna fenomenalna stvar koja se već 10. put dešava u Beogradu. Svake godine znači, okupljamo decu uzrasta od 8 i 10 godina iz regiona, znači Mađarska, Slovenija, Hrvatska, ove godine imamo iz Rumunije ekipe, skupi se oko 400 i nešto dečaka ovde koji su ljubitelji hokeja, roditelja, tako da ovo je jedna fenomenalna stvar kako za decu, samo zato što se eto 2 dana bave onim što najviše vole na svetu, a tako i roditelji što dođu, vole Beograd, vole ovde da se provedu 2 dana. Gde ste vi tu imajući u vidu uslove u kojima trenirate, da imate malo leda i tako dalje i tako dalje? Govorimo o ovom uzrastu. Pa mi evo ovu drugu sezonu već pokazujemo da se ovde ipak radi na jednom zavidnom nivou, s obzirom da je ovo Crvena zvezda ekipa koju ja vodim, to je drugi tim, to su momci uglavnom 2002. godište i mlađi, ovde 2001. su stariji. Zabeležavamo dobre rezultate jer ipak mi u ovoj hali ovde treniramo, imamo 3 hokejaška ekipa, sve ostale ekipe koje ovde vidite na turniru imaju sami svoju halu, znači ne mešaju se ni sa jednom drugom hokejaškom ekipom, klizačima i ostalo. Tako da samo to je dovoljan razlog da podržimo ovu našu decu u svemu što radimo. Mali golman je bio jako dobar u ovoj posljednjoj utakmici koju ste igrali sa Mađarima, ako se ne varam, jel da, koju smo imali prilike da mi snimimo isto. Da, jeste, Nikola Tintor je super branio ovu zadnju utakmicu, inače ovo bih hteo da naglasim, to je bio veliki test za ovu našu drugu ekipu, jer je ovo, očekujemo, najbolja ekipa u tom uzrastu do 10 godina ovde na turniru, oni su prvaci Mađarske u tom uzrastu, pa eto, očekujemo da će naša prva ekipa osvetlati naš obraz. Ovi klinici su odlično držali do samog kraja. Pa jeste, super, ovo znate, ceo dan, oni su od jutros 8 ovde igraju i još će biti do večeras do 8, tako da već sad polako, posle ručka ćemo da vidimo kako će da izgledaju.
rekao smo već, dakle, memorijalni turnir, 10. po redu, Miodrag Šišić Šile, organizovan je 9. i 10. aprila u ledinoj dvorani Hale Pionir. Ukupno je učestvovalo 14 klubova, 30 ekipa iz 5 zemalja. Iz Srbije kao domaćina, pa onda iz Hrvatske, iz Slovenije, Rumunije i Mađarske. Inače, kada je Zvezda u pitanju, uzrastu do 10 godina prestoje jedan vrlo interesantan turnir u Val Gardeni u Italiji. Roditelji se nadaju da će uspeti da skupe sredstva pa da se ode na taj turnir koji bi im bio jako, jako bitan, naravno. Kao završetak ove sezone, Zvezdini klinci do 12 godina igrali su u Mađarsku ligu i tamo su završili na deobi prvog mesta. Srediti i u buduće i ne bih dužio da bi gospodinu Darku Bašiću, predsjedniku opštine Pavlova, na čijoj se opštini nalazimo i ko nam je puno pomoglo da ovaj... Zatvaranje turnira usledilo je u nedelju 16 sati. Desno je Đaković, predsjednik kluba, a ovo je Danilo Bašić, predsjednik opštine Palilula. Dobar dan svima, hokejaši, roditelji, bake, deke. Meni je stvarno specijalno zadovoljstvo da budem na ovakvom jednom skupu, gdje su deca u prvom planu, gdje deca su naše bogatstvo i mi svi zajedno moramo da podržimo. Opština Palilula uvijek sa zadovoljstvom učestvuje u ovakvim akcijama i ja se nadam da će ovakvih turnira biti što je moguće više. Da iskoristim priliku da se zahvalim svima prvo hokejašima koji su nije